kad smo već kod Chaveza, viš kak skačem s teme, ali kak se sjetim, Meldrick Taylor i onaj prekid 5 sekundi prije kraja. Ubija me to, stari. Da li je to sudac pogriješio? Znači, to mi nisi smio spomenuti, ja sam se sad sjetio, sad nećemo odspavati ovo malo sati što je ostalo, zato što to je najgora stvar koja se mogla dogoditi u sudačkoj odluci, znači najgora sudačka odluka u povijesti boksa. Jel da? Luduva je poludio. Richard Steele, kad sam bio, on je proglašen bio za jedno vrijeme za najboljeg suca, sudio je dobro Roy Sugar Leonard, Marvin Hagler, on se kretao u ringu kao boksač i malo je pretjerivao, sam se sebi sviđao, pa je poslije počeo pretjerivati sa odlukama, htio biti u centru pažnje i to je najgore kad sudac hoće biti u centru pažnje. Znači najbolji sudac je onaj koji se najmanje pokazuje u ringu i ne vidi. I sad pazi ovo, on sudi 12 sekundi prije kraja 12. runde gdje Meldrick Taylor pobjeđuje meč. Čisto, da. I ovaj se digne na 8 i on prekine meč 12 sekundi prije kraja. Znači čovjek koji je uništio život. Meni je rekla direktorica Don King Production. Ja mislim da je sad i film po tome napravljen. Don King Production, Dana Jameson, ona je bila naša direktorica i ona mi je rekla, gledaj me, sa tim Meldrick Taylorom je došla takva svita na meč. Kad je izgubio meč, bio je u slačioni sam, veli ja sam ga došla tješiti. A znači njemu je uništen život sa tim Richard Steele odlukom i ja se sjećam u Las Vegasu kad bi bili na meču, Richard Steele bi ulazio u dvoranu, vidjeli bi ga i ljudi bi vikali Rich, stop the fight, kao, a čovjek uopće ne sudi, više nije ni sudio, on nije mogao suditi koliko su ga ljudi mogli podnijeti zbog toga. Znači, ona je bila najlošija odluka u povijesti boksa. Baš mi je drago da to je stvarno, meni to bila ono, ja sam to na Fight Channelu gledao, tek kad sam komentirao. Ja sam dan danas u toga. Ja Meldrick Taylor stvarno, mislim, to gledao prijatelju kad je to bilo. Jesi ti gledao meč Lennox Lewis, mislim da ste to